Hey guys, koman nou ye? M souwete nou an form, souwete tout moun depase yon bon semen an depi de tou. Uh, ou menm ki deja abone sou chanel la deja, mwen di ou yon go merci. E ou menm ki poko abone, mapman do tan pri, fe sa pou nou abone sou chanel la, pataje l e like it, nou remersi ou infiniman pou sa. So, jodi ya, konsey sante ap fonti pale avek supporter nou yo, ki pa jam pa la pou nou nan tout cirkonstans. So, jodi am de bezwen di ou koman ke ou son moun ki gan pil graso, ou son moun ki highly favor, ou son moun ke bon Dieu reme. So, ma pa ankoraje ou pou pa jam liye sa, paske apre tout sa ki pase Haiti, ou ap realize ke se grase bon Dieu ki fe mwen menm avek ou nou la toujou, se grase sa ki fe nou pat nan menm posisyon a moun sa yo, nou yon pa mi yo pase yo, men le grase la kouvri ou li meto kote l vle, lel vle, e li kache ou jan l vle. So, mwen te vle remind ou fò sonje pou pa bliye sa. Lot bagay mde vle fè on ti pale sou li avek nou jodi ya, se on paket moun ki te kampe pou ede moun sa yo ki blese an Haiti. So, pandan tout semen nan mte fè, tout semen nan realman busy, e busy pou moun travay ki sinor, pou moun travay ki eksepsyonel, parce ke nou te ap aranje nan group ke m la den nan ki se Bon Samaritain te ap fè tout sa li yo konen pou yo te ka voye ed pa yo an Haiti. So, nou konen deja sak pase ya, nou konen koman bagay la e. Sa vle di, jiska prezan, kelke swa ed ou ta vle bay la, ki tout e bay group mwen la den nan ki se Bon Samaritain, ki tout e bay lot organizasyon ki an Haiti, li important pou konen ke li neseser pou moun sa yo ki pa an mezi pou ede tet yo. Sito kon ya la apre sak se pase ya. So, mapman do pa dekouraje pou fe sa, sou pot ko fe sa li pa kotrota, paske jiska prezan kon se de kote an Haiti, sito nan sud la, kote ke moun, men motosiklet pa ka arrive la. So, ka imagine, si motosiklet pa ka arrive an kote, motosiklet se pi mwayen transportasyon pi fasil ki gen an Haiti. So, si motosiklet pa ka arrive la, sa se yon ka ki grav, se yon ka ki realman mwen ba wap panse. So, mapman do tan pri. Non selman bezon priye pou moun sa yo, an pa fe menm javek lot nasyon yo, an pa selman ede yo koun ya la, men an fe san kapab pou nou ede yo pou yo soti nan sityasyon an. Sa vle di sou gen fami zami nan zon nan supporte yo, kopran? Every now and then voyon bagay bay moun nan pou kapab supporte el. Kopran? Mem lese pou bagay ou ka fe chak jou, nou kompran sa, paske bagay la di pou tout moun, men pa bliye supporte moun sa yo. Nou ap prantan nou pou nou di mersi avek chak moun ki te mette men an pat la. Nou gon paket moun ki le nou te voye mesaj a bay yo te mette men ansam, yo te, menm si yo te bay $10, $100, $200, $5, kelke sa ou te bay la pou te ede a sityasyon an, nou di ou yon gwo mersi. Bon Dieu fè pou nou, tout sa nou te voye yo rive nan destinasyon ke yo te dwe ale ya. So nou di bon Dieu mersi e nou realman kontan pou sa, paske nou konen gan pil bagay ki a pase nan wout lak pou ale, men ki pa rive vreman kote yo te dwe ale ya, a koz moun yo kase machin yo debake machin nan pou tout sakte la dan. Bon Dieu fè nou grase, tout bagay nou yo rive, so nou kontan, nou di mersi. So, tout moun ki tout e ede nou fe boat, ki tout e al achete, ki tout e bay kob, mwen di yo mersi. Nan nou moun sa yo jodi a ki pa gen vwa, ki pa ka pale, ki sezi smak nan kon moun sa yo, se moun ki pouta al nan terapi. Men nou di bon Dieu mersi paske bon Dieu fe Haitien son nasyon ki gan pil rezidyans la kayo.
So sa fe menm le yo nan mouman ki tre difisil yo survive li. Paske yo, I mean, it's incredible sa nasyon sa pran. Imagine ou moun fin pou un trembleman de terre, lèl fini, li pa, on cyclone pase sou li pendant la te nan la ria. I mean, pou un seconde, pou pense de samzo la. Pou mette tout les deux ensemble pou wè samzo la. Ou ka imagine ou pou ta nou situasyon parey? So, mes amis, si ou pa la dan, se paske bon Dieu fè ou yon grâce. Et ou pa même mérité moi-même avec ou. So, an nou pran sa en charge pou nou di ke na pe de yon lot moun. Gen moun, ou konen, gen tout kalite moun, gen moun ki di mwen me mande an pil, oui, se kwa sa miye. Ouais, depi se pou ede lot moun, map mande jiska ske mba konen. Sel rezon ke mba mande maman, se paske li mouri. Sa vle di, depi yon moun te nan kontak mwen mande l, ou li gen dwa pa bon, mwen mande l, ok? Se mande, mes amis, sa pa rien. Alors, kon yam vin kon tit ke mwen me mande an pil. Li pa an problem, paske tout sa na fel pou la gloire de Dieu. So, nou kontan, deske moun sa yo te met ansam ave nou, pou nou te fe, tout sa ke te fet yo, m konen, travay sa yo, se pa travay kap pedi yo, se travay, ki, enfin, nou ap travay avèk an ekip doktor en Haïti, ke m pa ka di ou jam fiyer de doktor sa yo, m pa ka di ou nou gen doktor André, doktor Charleron, doktor L'Espérance, doktor Whistler, mes amis, ou konde ap di ou fiyer, mwen fiyer, depase fiyer de monsieur yo, paske monsieur sa yo, se yo menm ki te ale sou teren, bien bonheur, pou te al ede moun yo, a zon yo, paske yo pat gen materyel, yo pat gen an, men yo tale kanmem yo fe sa yo kapab pou yo ede moun yo depi dimanche yo te getan ap travay bagay la pase samedi. So, mou retire chapeau ba devan monsieur sa yo e pou m di yo ke travay yo fe ali pa an vain e m souwete ke yo kontinye fe jan de travay sa yo vreman m ta pala yon la de yo ki m di m di jan ke m kontan travay a fe al di m ke jenerasyon pa yo a diferan. E m ka wè sa vre. M ka wè sa son lot bagay, lot nivou. Paske imagino an 2010, sete moun lot nasyon yo ki te la sou teren, se yo vini, se yo te mette seigneur, se yo ta fè se si, fè se la. Men, doktor Pano yo pran tout bagay an charge, paske yo kapab, yo pa gen mwayen nan men yo pou yo fè sa yo ta dwe fè lè pou l'fèt la, men yo kapab, yo pa incapab. So, nou di bon Dieu merci et nou kontan pou travay ke yo fè ya. Nou souwete ke nou men, si ou pa ka ale, gon bagay ou ka fè. Si ou pa ka voye l'ajan, peut-être ou ka gon rad nan closet ou ki tou neuf ou ko pa jam mette ou ka di bon voye. Ou bien pitit ou ka gen rad ki tou neuf ou bien soulier. Imagine ou pitit ou ki gen wal nan closet li wap jwen men 6-7 pe soulier. Combien pied el gen 2 pieds. Te se gon moun ki pa gen yon. So se nan mouman sa pou di kon sa ke map fonjan pou m'ede yon lot moun ki pa gen map bal yon pe soulier nan soulier pitit mwen yo gen. Sa pa ka deranje pitit mwen si bay yon ti moun ki pa gen yon pe soulier. Tandis que pitit mwen m'ka achete pou li anko le mwen jwen an opotunite. Paske pitit mwen la avem. So, jan de bagay sa yo se bagay bon Dieu pran a ke, se bagay bon Dieu reme an pil. E m fiyer tou pou mwen koman Haitien tout kote nan tout peyi kampe, mem Haiti, an pil asosyasyon, an pil organizasyon, an pil e moun kampe pou fe sa yo konen pou ede proses la. Se moun sa yo jodi a ki nan difikulte, nou konen an 2010 te gon lot goup moun ki te nan difikulte, mem jan yo te ede yo a nou mem nou ede tou, e bon Dieu ap pran plezi nan sa. So, nou konen deja koman bagay yo ye. Sou afe e korona. Nou konen deja nouvo variant la ki travay la fe nan la ria. Si ou pa pran vaksen, ou be de fe sur ke ou genyen
an pil bagay ke wap pran, bagay ki ka ede immune system ou rete strong, rete en bonne santé. Sonje, pran prekosyon ki neseser yo. Pa fe neglijans pou pa mette masou, pou pa kembe distansou, pou pa lave men ou souvan jon dwe lave l sutou lo sot manyen, tout kalite bagay nan la ou ya ou bien nan maket la ou bien ou bay moun la men. Tan pri fè sa pou nou, pasko konen rev nou isi ya, se pou rete en bonne santé. So, nou pral gen yon video ke nou pral fè pou di ou, si ou pa pran vaksen, tout sa ou bezwen fè, pou immune system ou ka rete en bonne santé, en fason pou ka kenbe ou. Hopefully, ou pa al pran maladi ya, mais of course, pran vaksen se yon bagay, se yon desisyon personel, se ou menm ki konen eske ou dwe pran vaksen ou pa, e se ou pral pran, si se kretyon yo gen dwa priye sou sa, ou gen dwa pran san, ou pa oblije prese, ou gen dwa take your time pou kompon pou deside eske ou vle pran vaksen ou pa. Men nou konen kon ya la an pil problem ki gen, se ke an pil moun, e kaka travay ou se yi de kote, si yo pa pran vaksen. Denye video nou te fe a, nou te bay yon eksplikasyon an lon e yon large sou sa. So ka gade video sa pou konen kek ti bagay ki yo ka fe, ki ka ede ou an atendan ki yo deside ki sa wap fe. Zanmim yo, frem ak sem yo, mwen remersye nou pou tan nou. Nzo mersi deske ou rete fidel avek chanel sa. E mwen do tan pou kontinue pataje chanel la avek tout moun nou konen. Paske nou ta reme rive pi loin ke jamais. So, merci tout le monde et nous souhaitons passer une très bonne semaine. À la semaine prochaine.